Bakagal TV télé askan wi Bakagal TV télé askan wi mane la dawal gaaw abonné si Bakagal TV. Ngor ke kasu wo koyole ale ngor ke kasu wo koyole ngor ke jaja kalam ke jaja to ke jaja kalam barki rasulullah aha fataler de ngor ke bobu gonan digil dia kompulot meu mat andai matan minala e pulai manyal karba go nyal pesik jege hajban ha kaga lay xam kili de oh anda hama amanu talai mawatul wa barke baba madu veri mama to mane ko jekin ko bayal tingi ye kam lay kanun len de bay way la chawde way ne aza hake lake lek na jaja kala yero pere na jaja kaga no mo bisida ka aja kala to yo bokke dalot nan nak medanet na ode tangan bode din onja ondo ko yak ngi anone kaso ko urna din ko de tangan bisita je ko acha ba ele abar de tanona bode din ni na ka kemba mer den gando hoyo a ilo tano dodal lo e tata koy kata xol de leyenam yam ka te kanu nay wagin mo de lay mi o mata non der so ko meda ko normal ay to de rem hat ye kam le de ne ka hotel na to bi malango bo meke ana barawule o horen na sartike ada heram na bay waaw ko jekim jam leki mom la bof na waga mo suda wala jafran o wet una lamti babay zeren wala ma ay way ka garem ndigil de ngor ke yalla même bo sebe xutan ko koy saltiki bay Karim Faye kin bole ki maden la kas video do piro re mom dara nyori ram ke do re mom ke do pir Haji ba ko ka onya ndo ko ngadem le am oto wala nalu la de tangan ko de ten o makana inora dara jaja mo fi haji ba ko li jege problème mo fi haji ba ko li garawe mo fi na li cinna mo fi ada wana inora o makana dara kam jaja ka hede tabi sida ka sa la ka o aja ka asa ka baka sa ko ba aja ka ayo na ko anja o de mon to yo ngane ena Mariama kaga leru de ale ambakana inora ayon fonde bandongon dulu nyonga ano Mariama ne kamu kat padan do sabida on ja do ko ngam na do non ne o goro le na pasak na mo tala ano ne kaya rawile saru khasa kada kaya aj mbamir o goro le de tangan bode tin cerke damai ay kita jamatwa amadu to satin anya maref tatik acha golo le ka wuk de ngor ke mat eri ole to e chole jaja jege dit angede to na mo set pala ko na inoranya ha lawar ber bamay sa dasukan yo pala ko na inoranya jaja na inoranya ha lawar ber bamay sa ber jaja nar bamay bon na bon buku wa kamu joda nun matrikil ne bon na bon buku wa kamu joda nun nek paset palasonen oy fatal leer de falay ka xola waga ngay xola ka jël kam ne jole o wala na ina na mo lan ne sa ko kata so tam ko na jabu fudo mo ne ya ba jeg de fatanga jeden tangat de bono woy ter na bon moy ter na zabian no op kam zabian no op khatal khata da kay ole ko ina waro na garu abato kan tam jaja saxe maga ngor ke kata sayel ka pa de na mano ne amanga se dikke anu ne gambe kan to yanu ba ka fulay jal takam jaja manga de dikke ta bay na pa par zambe kan to yanu ba ka fulay jal se eta na pay na tabiane na kam puntule manga seke ambuk salera de choy den ale mo ngal ne anu ne ya sam injek jam jegal jam ako ko bido amin ya Allah te o koy sek choy de we anna boy anderna keke bay Karim o dan daba acha onda ndaba yalla mem to koy le koy waaw waaw Dia tawar inan kayak football, boy.
Yo. Ahora baba madule. Chole maya non rirle maya. Dili kalayan nune iza kon kunna yim kalum pamani ila yim kalum jore kun kunna yim kalum batak nyam kon patin. Nem lakta aser na kam lakta apulani nem lakta apulani na kam lakta achibi. Nam pangolil boy jekim jam. Kaga ref ndigil me kam la nune ay ka ablay jaja bondet na lene bayale deta nam pakay tadik na bayal ka ponye tan jaja alay acha tar kom saltiki jajak kaga ref Ablaye Ndiaye jajak hay jol ne jajak de ngor ke inam lay ne deta nam ko koy anone kajang ba pare sa cunga aji polo mane dam ko nombol na fa paneten acha kaga nduler Ablaye Ndiaye jajak directement jaja gayo maduna lay ne goro late lay ne papa na kon ke tan information ne pare ko kuma pare me dok na koy kam février nan ta foyen kaga ref ndigil alay garante an fagun fak na fag na garanti na faga ko maduna lay esta papa na kona esa na mo goro le andone ka sen rongan ne kam jaja pa uta ko andone ka sen rongan ne kam jaja pa uta ay wari Takoya. Siya mo na may kabisa na sektor ni pa. Kung ada na lang video ko Tekin lo ba Takoya. Dapat mo ba dyan? Agar garanti na ta coxti na fagun fak. Kaga ref ndigil de. La ko la fatale bay karim. Ah wow. Alay kalera de baba. Wager na waxaj. Alay kalera de baba. Kamla anu ne kon bat tangenu to patange. Kon bat na ngenu ko bat na. Neke banyak tadi koy fabel anta jek kam jaja. Awata ngam jaja. 100% Bakar Kane TV 100% Mbaye Sène photographe 100%. Kamla anu ne. Bon ngeen werna jaja. Do ngeen werna jaja. Barke Alquran karim neke banyak tadi nu. Nu ba go ko lu jek den no bay. Acha bay karim lay xana jeg ka xewna jajak de. Ko ngeen den me ko 3 jours. Kamla anu ne kena wajel uppe taraf ka jamat wajir le betar na ka bagare ko jaay do ko. Chay kaga tig. Onjay do ko ngabe taraf na ka bagare ka ngiswa. Ode tangan bone ten ka waja pefem ne. Ne ada kay do ana makam jaja ko changlano inor na kam sa jana dari kam jaja. O changlano inor na sa jan. O magmadol wa kam jaja ko ta jang sidno mano magu. Pahit nikka na ba janan lo pahit lang na sa ano ko pinaeta no le. Meka gapa sangga deta namo yan konle. Ogoron la jangga tayor ne. Tero ta ka paku. Yo deta namo to na tolwa na so hacha pale. Ta ka paku. Deta namo to ano ne metar na ka so ko wa pa lebne. Kita wat ne na kabinye. Nang kilere rek jaboy. Jajak ka suna to ne an. Nek insa lakas la ano ne re jajak. Udah ko lakto ko ina ko tay. Mepai. Kamlang e kampo ko dito na maano na asahala ke gabak de lombak ka nagara kam hoy. Hoy na jole ka mo bakan. Jole ka mo bakan ulit ang gato sa tada ka kere. Hindi ko ano na ikando lang ko atap na nabiya jole ka mo bakan. O be ma hoy waga darna kam lew ngay terne kamay na waga mo le no ne diw fadi unam no gordi ko go te wori alay koy waga no lay taxol ngor ke ko te waxaro kam ngel ne a ñaay lu ande kam bu ko baga on pare nga maga kam le kanun o pare nga no haga o gorone na janga machine ne auto de barki arhuman de na bu yaay fa lola de ngor ke kona yaay fa lola de ngor ke ka o hoy le ram da jaga kait na mi lawan sa ka papi
acha bay karimo xene yala papier complet isaku kaga jegere to dakwi de njege dit waaw waaw uso bin nay no kon dung ut ne no famo kon kaga refe dit to kum rek ngor ke ya azah leke kam ana den boda baktak bare erna tara kam hakkole anu ne diw wadi acha mbolo ne jabade lay bay karim ta xol yalla même passé bokotan goru astu kene wagge de ngor ke ete bay rew dik wena sut na ombakan barke sering tuba anta gefta ndahar na yung ogay na to yung gatan kamo bakan apal angat eta na mga sa eta na le kamo bakan ugoro na na janga ubud balo le kamo bakan kedambe hayan ano le bay kam bugo deta nam jaja kalang ugoro le ano le kabi o examen na bakul bakto jigiran okoro alle goro na ngano ko am lo nga okoro to cerketan kamay hole magne kanew kafi uto jege to oy bata no bajan den bo okoro hay ando ne kafi akade dali birbe oto o henam ya akade dali burne oto ode tangan ko de to hoy ndakaru kawaro ka kaga xolu de ngor ke waaw waaw duk ta leer jege duk me duk mana de fata leer nañ ka waxam jëm nu budida ca aro ka waxal jam de ngor ke mat una setana video koy 573 41 66 waaw centre commercial Baye Karim Faye wala anu ne koy tanga kan tong ni mo na direct koros mana na joga o ngayo hem eta nam ditikante koros mana ga arena Jakarta hay jappe warna yet kam arena le arena Jakarta ga jappul ne warna yet kam ngayo hem golga na arena me dimne me barre eta na mo jappale anone kawaro yet jappale bayet na bayet barke alquranu karim anta dibokir bo har ale man rang rang wala magar na ngayo hem ha ofine no kana ta koy sax bay kalomi alquranu karim mo ka garef koy arena no info pi andan jappale na bayet oy papel sena refta to barke alquranu karim anda mo wa bato bato ay way ba simel sen way bedeta na mo binna anone binne sakna ni tadike kam jaja binne sakna ni tadike kam jaja leng na koy boro ba leng na kaya ndera leng na kaya juga la chay kenetik